warungnya di dan sekitarnya pasti secara hola kasih maempong iya. Ini tian coba analisis sayap jebret na harga nanti 18 ribuan termasuk nginu. Barang di slogan teh alas si sayap nanti mending ngepros pisan. Terus urang coba analisis mi gocoran make ceker. Intik bal 50 juta kali barudak ya teh menilada-lada teh. Komoda isi baso bogam namanya bener-bener berempar pisan. Aduh kan ieu racikana mendingan kieu si maempong mah. Gerliasin atuh wawaduk, ha? Teh mendingan pisan. Komoda isi baso tahu namanya bener-bener si daging nate karasa pisan. Geus puguh babar cileun mah si baso citrang languna tadi pakekeun sama lasing loba heuh. Aduh kan ieu anu nyeun juara na bener-bener sambal na bener-bener khas Garut pisan si maempong teh. Geus puguh di dieu ge promo Ramadan beli 1 gratis 1. Tinggal maliwe nya teh si es alpukatna badak otomatis udah dapat 1 paket dimsum. Barang ditinggal teh alas si es alpukatna ge dilobaki yeuh. Aduh kan ieu mah bener-bener segeran teka tulungan. Urusan di koroma tinggal disebor aja pakai aneka minumannya dari mereka. Ini mah tuh bener-bener otomatis menyebor ti korosi kami dengan